Gozuzia tuiso munjimin cycle gamkai Chingdai area hope sunga twijin le S Phailengkot grouping center kizot matna nasata in atong khan lampi tampi asu si ta'ziin gari a kizot matna a umthei tapun a hi masanga chu 4x4 gari ho be analam thla thei ham ahin tunwang hi chitabong gari ho jingzong alam thla thei tapun a hi Hichihin agamsung mipi genthei na sangta athut go hilovin galdot po sa gamgi nga volunteer ho zong nasata in atong khan a hi Geldo thei khat chu Chingdai area hi achi sa thlapul me nisim som thum le khat kumsang ni le som ni le thuma chu meilei ten analun vu uwa agam kai kho aboncha tabonga anahal thla u a hi jingzong le gamlego da thla pai pai thei a hi lozia agam kaya core committee ho le kiloi khom na dangdang makai na a gamgi nga volunteer hon ma atum uwa ol tha December kumsang ni le som ni le li a chu gamsung analut git uwa S Phailengkot wangkho chana hi mipi le volunteer ho anaho sapanu a hi Gole daizia kizot matna lampi ho tuiso munchimin asu si na kikom to theilowa a jingding le gamsung ganung lo kit na ga khosahon gamsung ahinda tha kit na diu nailam cha a a hi Hitia kizot matna lampi tuiso munchimin asu si gam ta zein galdot po sa gamgi nga volunteer hon kenga ne'le cha ding genthei ta in akipu to thoji tawin gamgi nga nadia athazo siu ne'le cha hlo le nan achai ji tawin genthei ta in abu satawin a hi Hizi ichun lungel thei phabetmin lamkai chengto ki zato in tuichi na pat galdot post chule S Phailengkot lampi gari lamthla anatheya neukhat be simdo theina din thalam September nisim somni le Brigadier M Thomas Ground Kangpopi District Headquarters muna hausi bumper draw khat agongovin mipin gel kho na neita a ticket acho over gamlenam chule gamgi nga ho ngai lut na zala pan ala chi divin team na sangta anejun a hi Hichi ki thopi na dia ki gong hausi bumper draw ticket hi hen achan chin ho Kangpopi Youth Union ho koma het thei hiding a hi Thalam nisim som le khat chun mel het lo hon Sadar Hills Kangchup Songlung Signboard le farm signboard anasuse uve tin thuthut akimun a hi Hichi thil so chunga Kuki Chief Union Kangchup le Kangchup Area Protection and Development Committee indem na sangta aphun do thlonin hitabong thil phalo bol ho hausa anga agang thei pe na akiphun di win he sa na anejun a hi izemtia kiphun na anei lo lew dandung zuya he na kineding a hi tinjong asei beun a hi District Administration, Law Enforcement Agencies le gamsung mo puhonzong hiji thil so chunga hi agang thei pe na action ala uwa thil phalo bol ho amat do te di winzong KC UK le KAPDC inzong nge na anezin a hi Salam September nisim som le lijun Kuki Worship Service Silongin kumsom nga thinna Golden Jubilee Celebration 1975 to 2025 Larity Hall Makasyang Silong muna Sign for Christ thupi mangchan lodling ta in anakimangin a hi Hichi kingo na chun India khopi munjom joma kon KWS unit lamkai ho le Council of Kuki Worship Service CKWS lamkai ho pan na in delegate mi zakhat walin pan analan a hi CKWS Chairman Reverend Bishop Pauthangin CKWS lamkai tha ho phun do na le hlan do na zong ananezin Silong le akimvela KWS Guwahati KWS Azara KWS Happy Valley KWS Umyam Hobung mipi honzong pan analavin a hi Kin Thempu Reverend Dr. Hem Khumang Haukip Pastor KWS Silongin KWS Silong Golden Jubilee Plaque Hondo na ananezin KWS Silong Thusim Umdolle kumsom nga sunga pathin phathei bu na ho Professor TT Haukip Chairman Golden Jubilee Committee in Phundo na ananezin a hi KWS Silong Hobunga dinga pan anala lamkai lui ho hothla cha ho missionary ho kipathil pi ina zong Jubilee Committee a konin ana umin Golden Jubilee Choir le nunga agol thang nupi upa chule Chapang Sunday School Department honzong pathin wa choina la ngei ta ana sawin a hi Lamkai masa Reverend Dino El Tothang Upa Ze Thungdim Reverend Satpao Hangsing Holpao Baite S Chongloi Seitin Mang Kipgen le adangdang honzong phat anamanguvin a hi Seimang Tothang President Kuki Inpi Meglaya Chule Thunkolal Boboy Tothang President KSO Silongin zong KWS Silong Golden Jubilee ki papi na phat anamang thlonin a hi
KWS Silong Golden Jubilee Kingun Lothin na dinga tau na hihen thale zung chule anihua mipi hungtha zosi chunga committee thahlengin Dr. Zangkho Hau Hang Singh Secretary KWS Silong Golden Jubilee Core Committee in Kipathu asezin pathinin muntina umku ki chate zosi e umpizing tauhen ati. Brilliance Hub, a coaching institute for competitive examinations in elite higher secondary school Kangpo Muna career guidance le orientation program anabolin ahi. Hichi kingun hi elite higher secondary school Kangpo The Prime, Zillai Kangpo block le KSO Sadar Hills to Brilliance Hub min simlai competitive examinations a lunglut na ne hodia abol ahi. Career Guidance Kingo na chun SBI Kangpo a Chief Manager Mangkhulet Haukip chu Resource Person in Anapangin, Pastor ni Cha Chongloy KCC chu Kinthimpu in Anapangin ahi. Brilliance Hub Proprietor Gigin Vaipayin Career Guidance Kigun Lona, Ase Anavel Hite. Career Guidance Camp Orientation Program in Gongyan, Mundia, India, Vale, Career Guidance EPZ ang Kigong Hamtile. Tulay Chapangway, Akibian, Tamzohi, in life, hello, I love it. If you go them, if you go to Yanti, hello, life, or Anaya, Alumboy, or Joy, Kailan Jungahi, Tilung Tuchikinia, Career Guidance Store, Komahin, Twi NDA, the main focus in as it to 11, 12, they have only 3 times exam to they will what they do here. So that's as a first defense academy in town, Kangwi district, I love the Kangpo district, Madingani, Jahi, NDA main focus on Vale, Hillmojo to Yemen, Twi registration house on board in Lai, Hillmojo to Kangchup Songlung Signboard, Abande, Kalat, Fancy. Themzil Khosa Uti Tupi Noyin, ZN Public School, Kangpo Muna, Themzil ZNV Coaching 2025 Hondo Anahitai. Enso Hungam Baite MCS, Additional DC Kangpo Zingunin Apangin, Evangelist Lalzathang, Chairman NPC Kintimpun Anapangin Ahi. Themzil Timin Enso Hungam Baite in Kangpo Mite Ahidia Simlai Ho Aho Sa Anale, Anato Ophat Ho Hetpi Inan Memento Le Saipi Hup Anasilpiun Ahi. Enso Hungam Baite MCS in Themzil Team Pacha Nale, ZNV Coaching Japang Ho Tilho na Anezin Ahi. ZNV Coaching a Zao Japang Ho Lolhin na dingle, Themzil Ho Sa Uti Team Ho Machal na dingin Kin Thimpun Taupi na Ananezin Ahi. Themzil ZNV Coaching 2026 Hondo na Kinachun, Lunlin Moy Vaipe SDC Headquarter Kangpo Chule Minu Mipa Tampi in Zongpan Analavin Ahi.